लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जनवरी की तांग कुनहुंदोय नोंगमाइजिंग नुमित की खोमजिनबा पाउ ताबिरसे अहानबदा मरोइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हयेंग जनवरी की तांग कुनमरीदा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फंगलबा सिंगवारी सानरगनी मालेमगी अपुनबा मैतै लाइनिंगलुप की चही की मिफम पांगथोखरे फेब्रुआरी की 9 मंगानी चुपना लाइ हराउबगी नुमित लेबनखरे सकनाइरबा समाज सेवी कॉमरेड अब्दुल कादेर चौधरी ने लैखिदबदा CPIM लखीपुर लोकल कमिटी ना अवाबा फोंदोरकले नेशनल फुटसल चैंपियनशिप सरुक यारुबा सानारोय सिंबो मणिपुरी साहित्य परिषद हाइलाकंदी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना तरामना ओखरे यानबा पोरक्त्रिबा फावबा ngamkhai kanbaluk jiribamna नेशनल हाईवे 38 की लंबी थिंखीगनी हाइरे सैरेंग लाइरिक इसै सक्तुना चटलिबा लंबी सिदा होंखरे अमसुंग असम दा मियोय 5,500 की मसादा कोविड के अनुभव केस थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 32.3 ओइरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा हयेंग जनवरी की तांग 19 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फंगलबा सिंगवारी सानरगनी थौरमदुदा केंद्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री श्रीमती जुबिन ईरानी सरुक यागनी थौरमसी अयुक पुंग 13 मखाइदगी हौदुना पांथोकनी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार असी लेबाक असिगी चही 9 न 19 फावबगी मनुंगदा लेबा अंगांगसिंगबु इनोवेशन स्कॉलास्टिक अचीवमेंट सिंग स्पोर्ट्स आर्ट्स अमसुंग कल्चर सोशल सर्विस अमसुंग थौना फबा हाइरिबा लम तरुक असिदा थोइदोक हेंदोकपसिंगदा सखंगबा ओइना पीबनी एवार्ड फंगलबा खुदिंगमक्ता मेडल अमा सेलोना लुपा लाख अमा अमसुंग सर्टिफिकेट यावरी कोविड की फिबमना मरम ओइदुना ममांगी चहीदा सर्टिफिकेट पीबा ngamkhidraba विनर सिंगदसु सर्टिफिकेट सिंग लांथोकनी हाइरी मालेमगी अपुनबा मैतै लाइनिंग लुप की चही की ओइबा मिफम लुबसिगी मरु संगलेन जोरागुल सोनाइदा हौखिबा जनवरी की तांग 19 ना पांगथोखरे लुप की लमजिंग पुरेन ओजा खुमन चावना मयाय तांगबलदा मरु संगलेन की प्रेसिडेंट थोकचोम इबुंगो मैतै मसा लोइसंग लंका होजाई की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम धर्म मैतै अमसुंग केट्रीमयुम कुंडल मैतै चीफ एडवाइजर ऑल असम मणिपुरी यूथ एसोसिएशन ना फमफम लांगदा फमदुना जनरल मिफम असी मपुंग फाना पांगथोखी मिफम दा लुपसी की मथंग चही अनि की ओइना सेंट्रल कमिटी की थौ पुगदबा सिंखन की अरोइबदा फेब्रुआरी की तांग 9 दगी हौरगा नुमित मंगानी चुपना लाई हराउबगी नुमित लेबनकी हाइना लुपसी की प्रेसिडेंट की चेरोल अमदा फोंगदोरकले सकनाइरबा समाज सेवी CPIM लखीपुर लोकल कमिटी की चीफ एडवाइजर अमदी CPIM कसर डिस्ट्रिक्ट कमिटी संपादक मंडली की मेंबर ओरंबा कॉमरेड अब्दुल कादेर चौधरी ने लैखिदबदा CPIM लखीपुर लोकल कमिटी ना अवाबा फोंदोरकले कमिटी असिन अवाबा फोंदोकपगी मिफम अमा जनवरी की तांग 19 दा बासकानी दा पांगथोके मिफम दा लोकल कमिटी की सेक्रेटरी शिबू अधिकारी जिला कमिटी की प्रेसिडेंट एडवोकेट रेजामंड अली सारा भारत कृषक सभा कसर जिला कमिटी की सेक्रेटरी सुभाष देव कॉमरेड प्रदीप चौधरी आइनुल हक फुरिसाबम मोलिंद्रो बसीर अहमेद चिंगबा मियोइसिंगना लैखिद्रबगी पुंसी अमसुंग महागना समाजता तमलंबा खुदोलसिंगी मतांगदा वांगाखि लोइनना लैखिद्रबगी थवाई मिरेलना मपुगी नाक्ता इंगना चिकना लैरुनबा मिनिट अनि तुमिना लेपतुना थौनी जखि पनबयाई कॉमरेड अब्दुल कादेर चौधरी हौखिबा जनवरी की तांग 19 दा मसागी संगाई बासकांदीदा लैखिदबनी लैखिदबा मतमदा मसागी चही 40 सुख्रे ngarang thangje numit ayuki pung 13 taba matamda chengbil lamlong mari phangbada leiba nangi sangaida Assam Manipuri Sahitya Parishad Hailakandi District Committee na sinduna Gujarat ta pangthokiba 13 suba National Senior Futsal Championship 2023 da Assam gi team da saruk yakhiba nipa macha team gi thangjam pamhaiba nupi macha team gi Neha Singh Laisram Aruna Kumari Seram Santi amadi Oinam Priya hairiba sanaroi sing asibu taram nokpagi thormama pangthokre thoromaduda Laisram Khogendra Singh Vice President Assam Manipuri Sahitya Parishad Hailakandi District Committee na mipamapo aduga Chief Guest oina Assam Manipuri Sahitya Parishad Central Committee की Vice President Koizam Sopon Singha Sarukjaki Special Guest oina Wakram Silent Singha Retired Head Teacher Mizoram Government School na Sarukjaki loinana P Noni Singha TH Manilal Singha P Hemanta Singha K Chandrasekhar Singh chingba miyoi sing Sarukjaki Thoromasi Konsam Robindro Secretary Assam Manipuri Sahitya Parishad Hailakandi District Committee na conduct tauki
आसाम की ngамखै paring da leiriba Jiribam district asigi district boundary asida ngамखै maikai kayadagi chayet na papirakpa lepa leitri hairi Jiribam district ki nongpok thangba ngамखै da leiriba khungang ahum haibadi Babukhal Sabughat amasung Boroikhal hairiba khun ahum asigi maruiba lambi samnaphamda lambi semba amadi uku thaduna lambi semnanaba tawbada ikhang khangaudana ayet papirakpagi thawong asibu yaningnaba phongdokpaga loinana yanaba waroisin ama puraktriba phawba ngамखै kanbalup Jiribamna ngarang ayuki pung 5 dagi matam kaktana national highway 38 ban kauki banna maram oiraga Jiribam dagi Imphal romda chengadaba gari sing Jiribam gi gular thol amadi lengang pokpida panduna leiri hiram asigi matangda ngамखै kanbalup Jiribam gi president S Susila Devi na phongdorokpada Khunja Singh asigi lambi semnana ba honarakpada moktok khongi Khunja Singh na ayet apan pirakpa asida pendaduna yanaba puraktriba phawba national highway 38 lambi asi ban kaubani haina phongdokhi koigi ngамखै kanbalup ki president lamoina thoki basiron de pressing da khangan jakhiba dugi makha tabada ekhoina yanaba ama aibadi lambi gi matangda uku jeng anauba thadagi haiba matamda village muktokhang village ke chief amadi praja singna akoi khunja singna athingba pirakpadagi koin uku thadadana hanadagi mi sing haidi khunja singna chathok chasin tawdana leiramba lambi thong phataba semjan sajanba ayaba pidaba athingba pirakpa sidagi khosaungna dana tawkiba thabak asi makha tana yanaba purakti phawba akoi makha tana khungjang asi dum chathagigani Asangba Communications Imphal gi Thausil Makhada Laisram Modumongol gi Saireng Lairik Isai Saktuna Chatliba Lambi Sida Haina Mingthonba Saireng Lairik ama ngarang All Assembly gi Museum Hall da Phongkre Thoromaduda Retired IAS Kangjam Radhakumar na Chief Guest Narol Sahitya Premi Samiti gi President Laimayum Upendra Sharma na Thoromapu ubikhi Lairik ki maramda Manipur University ki Manipuri Department ki Associate Professor Koizam Santibala Devina Marik Chumna Takpiki Thoromasigi compare oina All India Radio gi announcer Yambem Tombi Devina anchor oiduna pangthoki Mayamu Taramna Okpagi Warol Presidency College ki oja L Rameswar na piki Lengbi Rakhiba Singda Thagat Wahaina Asangba Communications ki proprietor AC Nitrogen na piki Lairik asigi tangkhai amadi isai oina sakpa yaba saireng lairik ni haina lairik masak takpi bana haiki Lairik asigi isai saireng amasung saireng ani asi khaidoktuna phonglabadi hena phaba oigani haina mot pinakhi Lairik asida punna saireng 68 yauri Sagnai Rabi film artist RK Hemabatina phongliba lairik asigi saireng mari miyamda paduna tahanki Thoromasida Literary Society gi hanagi president Pralhad Sharma Imakhol gi president Dr. RK Gunachandra columnist Memo Asalata N Singhajit lyricist Sanglakpam Achau Sharma Yumna Manimhon amasung Risikanta Lairen Lakpan machingbasu sarugyakhi Pamarup Singh Haujikti khanglaba natra Sahi masing khangdana mongba iranyai thadoktuna isai saktuna chatliba lambi sida Hirubada thengnarakpa nungsiba manadaba nungsibagi laisak kaya kaya nungsi makhoi khudingmak loina nungsi thengnarakpa khudingmakto yamna nungsi adubo haujikti aihak khangli nungsiba pumnamaktagi nungsiba pumnamakagi nungsibadi yengu aigi piklaba inkholda sukthana lepliba khangpok sangasini masidagini aina horakhibadu Assam da hokiba pungkun mari da miyoi 5,940 gi pasada COVID positive oiba thengnakre positive oiba gi chang chada 12.3 hengalakre ngarang laichada sina miyoi 13 sikhibaga loinana Sikibagi apunba masing 3,694 sure Pharakpagi chang chada 38.8 oiri Manipur gi aksel loisang na thokpa paw matungi na miyoi jamri ga supna mari gi masada ngarang nauna COVID-19 positive oiba thengnakre positive oiba gi chang chada 39.1 oiri laina asina ngarang miyoi ahum sikibaga loinana sikibagi apunba masing 2,2 sukre
अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हयेंग जनवरी की तांग कुनमरीदा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फंगलबा सिंग वारी सानरगनी मालेमगी अपुनबा मैतै लाइनिंगलुप की चहीगी मिफम पांगथोखरे फेब्रुआरी की 9 मंगानी चुपना लाई हराउबगी नुमित लेबनखरे सकनाइरबा समाज सेवी कॉमरेड अब्दुल कादिर चौधरी ने लैखिदबदा CPIM लखीपुर लोकल कमिटी ना आवाबा फोंदोरकले नेशनल फुटसल चैंपियनशिप द सरुक यारुबा सानारोय सिंगबो मणिपुरी साहित्य परिषद हाइलाकांडी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना तरामना ओखरे यानबा पोरक्त्रिबा फावबा ngamkhai kanbaluk jiribamna नेशनल हाईवे 38 की लंबी थिंखीगनी हाइरे सैरेंग लाइरिक इसै सक्तुना चटलिबा लंबी सिदा फोंखरे अमसुंग आसामदा मियोय 5,540 की मसादा कोविड की अनोबा केस थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 32.3 ओइरी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।